Dragićević Dragoljuba Krsto, rođen 6.12.1965. u Toplici, Srebrenica, poginuo 13.7.1995. Kravica, Bratunac. Živio je u zaseoku Darošnica, mjesna zajednica Toplica, opština Srebrenica, sa majkom Milkom, ocem Bogoljubom i sestrom Mladenkom. Drugari i mladosti iz Skelana željeli su da pomognu srpskom narodu gdje god je bila potrebna pomoć. Postali su treći vod drugog odreda specijalne brigade policije Šeković i MUP-a Republike Srpske. Sa terena na teren, a onda Crni četvrtak, 13. jul 1995. godine. Krsto Dragićević ubijen je u Kravici. Ušao je sa puškom među zarobljene muslimane i, prepoznavši jednog od njih, htio je da razgovara. Dok je prilazio, drugi musliman je prišao sa strane i istrgnuo automatsku pušku Krsti iz ruku i ubio ga na licu mjesta. Posthumno je odlikovan ordenom Miloša Obilića.